lo mfazi ulotsholwe ngemali ebiwe, imali ye-fraud, imali ye-fraud yalobola nasi isifebe lesi esikhinkasi khamsile lapha, silotsholwe ngayo imali yamasimba, imali ye-fraud. Tshele lenja le yenza i-fraud exakile lenja 997,000 awushambe emntwini. Zotshela mina uthi I know your channel, mina ngizokusekhotha ngathi hey awungisekhotha mfana wami, uye futhi lo kusewuyena lo. So lo mfazi lo wazwa mithe ebhejwa isigebengu, fanele yazi indoda yakhe yamithisa sigebengu ukuze nakhona noma behamba public, behamba nengane noma behamba kwazi ukuthi zigebengu lezi. Hawu uthi mina ngizokusekhotha, uthi usabane ekhotha wena, samina ekhothi wemfana, hayi mina ngizokusekhotha, akho khothi la ngisakuyo mina. Lalelani la mina, anizukushamba imali zabantu msunyonyoko bese ngizotshela thina ngamakhothi. Uma ngabe ikhothi niyiboni indawo yokulungisa izwe, befanele ayithathe imali yabantu, ngoba mawuthatha imali yabantu kusho ukuthi kwakhothi leyo wena uyibona into engekho. Should uyibona into engekho wena ikhothi. Mawuthatha imali yabantu sukuyibona into engekho ikhothi. So awuyithatha imali yabantu ebese uphamisela ekhothi later. Cha, ufike uyeka imali yabantu uhlonipha ikhothi ukuthi yengamela abantu. I want you to pay attention. Ngane yesifebe. Yangizwa unyoma ubefebe khinka. Hayi mina hey, ngangithathi kanje wena. Awuthathi imali yabantu ebese uthi masuyithathile bese uthi court. Cha, ufike wena uye court qala uyosho ukuthi ucela ungagange emhlabeni. Awuye court ngoba sowenza amacala bese usebenzisa icourt njengento yokuvika. Awukwenzi lo, awuviki ngecourt in your mistakes. In your mistakes you pay. You don't go to the court ukuyovika. Niyayezwa nina? Hey, niyadlala nina. Nina lapha ngithi ngiyamfonela izolo ngitlalela la wena. Imali yabantu sibuka uaccept lapho wenzani manje? Accept lapho sibukhosi. Ngiyamtshela lengane kamahosha izolo. And ngiyifonela ngiphansi ngithi lalela wena imali yabantu uthi kimi I don't think you got the right story. Kwifi nywere ngithi msunu kanyoko. Uthi mina I know your channel very well. I've seen it a couple of times. Uziyangitshela nokuthi uyibone a couple of times. Buka la, uthatha imali zabantu yolobole ekhweni ngemali zabantu. Namhlanje unomfazi amlobole ngemali zabantu. Lo mfazi lo jobe nsitsitheka nje lapha lesifebe sitsitheka nje silotsholwe ngemali zabantu. Angeke mina nize ningitshela amasimba nina. Kunabantu ababonga balilizela emzini yasemakwabo becabanga ukuthi balotsholelwa abakhwenyana kanti bakhuluma ngegebengu efikile zazokhipha imali yenyembezi. Ningazongitshela amasimba nina. Ningazongitshela amasimba nina. Yena ngangitshela amasimba usibuse manje sibuya ngibambezela kakhulu kabi usibukhoza. Yangibambezela usibukhoza kakhulu kabi. Yangibambezela usibukhoza kakhulu kabi because yabona njengamanje usibukhoza kudala kasengizama umfaka uyangibambezela nje kakhulu kabi. Angifuni indlela angibambezela ngayo. Nangu le rato koze ngena le rato uvula ikhamera. Vule nje ikhamera ungasabi isigebengu asisathi. Vula nje ikhamera ungasabi isigebengu. Mina angekuthiwe na ingane yesifebe ithatha imali ingane kamahosha abantu ihambe yolobola ngayo ekhweni. Lobola ngemali yabantu. Fanele wena ingane zabantu zihlale kanje ushambile u997,000 uthi uzotshela mina ngokuthi my lawyers and court. Futhi fuck the dog style of your lawyers because njengamanje sifuna imali yabantu. Mina wanga amasimba engangitshela wona le bumbu zogogwende eseyiqumbile lapha emathuneni niyomagrupa niqaphe ngamahalavu ngoba lento ningitshela yona ukuthi kunomuntu ongathatha imali yomuntu mase ezositshela ngamakhothi namalaw egcineni. Fuck leyo nto leyo ningazongitshela lawo masimba lawo mina ngizokhuluma iqiniso. Lo mfana usigebengu lo uthatha imali uyolobola emzini abantu ingemali yobugebengu. Ngazongitshela amasimba nini wakwenzani lo sibu? Chaza njengamanje wayibiza ngodeveloper kuwena
wayibiza ngo-developer wathi uzonakhela umuzi awuchaze nje Eh, yonke into kusukela ekuqaleni ukuze abantu bezongazi ukuthi angithuka inhlamba kungonakele ezweni chaza lapho lembungulu le ngarifera umngane obesebenza naye sonke le. mani linda-ke linda ngifonele lo mngane akho njengamanje ngeke mina sidlala abantu labo bacathi sodlala bona labo mina ngeke mina nganya mina mfana wami lona uyabhosha lo ufike ekugcineni la cathi kuyadlala wathi kimi I know your channel I've seen it a couple of times hey ungizela ngesilungu cathi uyangazi lalela ukungibuka kusho ukuthi uyangazi mina hey couple of times never mawunyathela abantu angikwazi mina noma athi ubuhla noma athi obuzwana nami kangakanani yabo masuqala umoshe emphakathini hey wena hey ngabothi yangazi wena hey hawu yazi kwaze kwasha abantu engihleli nabo bathi yambona ngathi ngcono banani niyambona lo usho uhlala kwakhe kule channel ucabanga yini la yakhayo lo awukhaze lapho Wathi lo uzongakhela umuzi ngaya kuye ngathi hayi akunankinga mina ngizokukhokhela ukuthi ungakhela umuzi waya ngangibhizi ngikhokha azange akhela umuzi lo wahamba ngemali wathi masengimfaka kumaloya wabuya waphinde waza nestory sokuthi le mali uyifaka emaloyeni wakhe eCDH leyo maloya lawo kanti lutho lawo maloya lawo akhuluma ngawo yilabo abathengisa umhlaba ekumele adevelop kuwo yena lo abhizi athi hayi alapho leyo imali yakhe lapho kumele soyi request ngithi anibukeni lo ungenza isidomi and saya futhi lapho kulawo maloya lawo masifika kulawo maloya bathi they cannot allow us ukuthi sisayine i-contract yokuthi sithole umhlaba because akabhadalanga nix ayikho into ayibhadalile so thula kwethu ke kanjalo sesimfaka emaloyeni futhi lawo imali uyihle nalo mahosha lo imali uyihle nalo mahosha lo phela angeke ahlala angayidli imali yabantu ukube bengahlali nomahosha angithi uhlala nomahosha kube behlala nomfazi ubezosho umfazi uthi beka imali zabantu manje mawuphila nomahosha umahosha uzobe vuma ngoba wathi thayona le mali olobola lo mahosha lo amena yela and ukungena nje emlomeni yena lo mama lo ngangicommunicate naye ngizama ukumcela ukuthi ngicela ukuthi ungicengele kwindoda yakho ukuthi makasibuyise imali yethu o asakhele indlu aloku athi lona lexegandunu wawucela ixegandunu omosha isikhathi lixegandunu lelo omosha isikhathi ngexegandunu awazi ucela ixegandunu lento ixegindunu ngoba ayinasimilo mayikwazi ukuthandana negebengu ayinasimilo intombazane ekwazi ukuthola nesigebengu amasimbi ento lawo amasimbi ento yiyo lento engikhuluma ngayo South Africa nizwa abantu bathathela malini sibuchaza yonke into njengamanje lo ngamkhokhela i997,000 athi uzongakhela umuzi nanamuhla akazange akhe umuzi so lokhu mangimtshela athi hey kunti uyabheda ngithi kubheda njani ngakunika imali ngoba kumele wena ukukhokhele nje konke kumele ukukhokhele wakhe umuzi saya waze wangikhombisa nalomhlaba loyo Mbumbulu wathi yiwo lo mhlaba wakho sengukhokhile kanti lutho mangiyocheka le CDH umhlaba bathi basalinda imali from ebuya kuyena le ndoda le ukuthi ithenga umhlaba khani ezodevelop so bathi nalapho CDH akukhonakala ukuthi si proceed ngomhlaba kungakakhokhelwa imali so yonke le family uyondla ngemali yakho akasebenzi njengoba beswenkile nje iyona mali yakho njoba bela masibhizi sithola sifunafunisa akusiyimi ngedwa baningi and nale ndawo seSerengeti la indawo expensive kabi kodwa nakuhlule ukukhokha imali yethu hawu kahleni lo muntu uhlala egole eSerengeti yebo sagcina sazi njalo awu man ngafonela umngane nami lapha ngaphathe eSerengeti uyadlala uyadlala mayela eSerengeti khuleka yinja lengaqhumisa ngempama ngaphathi lapha eSerengeti ayikho minisha engathatha imali yomuntu thiwa ayilandwa lo msuni lo uzolandwa lo ngiyakutshela mina lo msuni lo uzolandwa lo yadlala lo kule lo alazi iviyo lala ekhalo ngiyambona ucathi mhlambe singomatapudi aka njengonina ucathi singomatapudi njengamanje uyabhosha lo lento yakhe ifuna ukadresswa uyabhosha lo ngiyabona
Uyabhosha wena msunu kanyongo, uyabhosha wena. Imali yabantu ibuyise, ungaphili ngezimali zabantu. Wona lawo mali oyobo afford ngani ngezimali zabantu. Wena mfana wena ucathi wena ngiyadlala wena msunu kanyongo. Ucathi ngiyadlala wena. Ngiyakubona wena ucathi ngiyadlala. Ulibele yabhala la uthi hey deal with you accordingly lawyers like that. Ayisebenzi leyo nto la ekhaya. Uyangenzi ngithini? Ngisho i-taxi owner mina la seMpumalanga la ngisendela amaphepha abameli mina. Ngafusekisa kwalabo bameli baxolisa lelo langa. Ayisebenzi lento yabameli la. Thina silwa nobugebengu ahlumeza umphakathi thina. Thina sikhipha lokulungisa umphakathi. Ayisebenzi ngempela lento yamaloya. Ngisho ungagxuma uye kiphi iloya mayifika ingifonela ve ngiyitshela into yenzayo wena. Mase itshela iloya ngithi uyalwa yini nawe bese ivele iyeka ngoba iyayibona ingozi naye iyayipopola ingozi ngeyikwazi ukuyolwa la kuthiwa khona isigebengu sifuna ukuqasha khona. Ayisebenzi leyo nto leyo. Ngiyakutshela mina ayisebenzi leyo nto leyo. Ngiyakutshela nina ukuthi ngoba nenza kanjani bazi abantu nina. Lo mhlaba lo wesilo lo nina anibazi abantu nina. Nina anibazi abantu ngoba nawo lawo maloya mawuthi usebenzisa wona uyolanda imali yakho kubantu ayahluleka. So angeke ungitshela amaloya lawo asengakhona ukuyolwisa impilo zakhe vele ayihlulekela kwawona lawo maloya lawo. Ayisebenzi leyo nto leyo. Uthini wena? Samfaka emaloyeni ngo 2020. Ya uthini wena uyangifonela ngi-live uthini? Ngicela uzungifonele uma ungasebenzi. Hey wena nesidina wena. Khuluma lapho lo asho lo twenzeni lo. Siphila nabantu abaphila Samfaka emaloyeni since bahlala ema-estate 2021 angathi abukeka ngey'mali zabantu. Siphila nabantu abangathi baphila u-soft life kanti cha yiy'mali zabantu. Le nto ngiyisho ngathi ngisho nale kwi-Durban July ngeni babona abantu labathi ngihlima ukuthi banemali laba into abaphila ngayo ubugebengu obuqhoshosho. Akekho umuntu ongathiwa unemali agqoke impahla ka-300,000. Lowo muntu loyo usuke egqoka imali yenyembezi futhi eyazi ukuthi akayisebenzisanga nakangakanani ngoba angeke umuntu lo muntu lo uyajwayela lo. Lo mndeni lo uhleli awakhile kumanje. Imali owuyisebenzisa kanzima uthi uzokwakha ngazo uthathwe lo ebiza ngokuthi uyi-developer. Mawungambuza ukuthi apha amaphepha akho uyi-developer angeke awakhiphe lawo maphepha. Uyabona? Naleyo company seyivaliwe. Yagcina yazivala. Ikhampani le yakhe yagcina ivalwa masicheka siloku sicheka ikhampani seyivaliwe vele. Buka nje. Ngapha fanele ubekezele uthi ubekezelela isigebengu hunta wephara thiwa ayingavezwa. Uyazi mawuqala uthi uzobaveza kwi-public bakutshela ngamaloya bakutshele ngayo yonke into isuyingekho leyo nto leyo. Base befuna ukufaka wena ekhoneni ukuthi wena thula uzufe nale nkinga onayo. Wena libele usaba amaloya wasabana amaloya uthathela u-997,000. Mina South Africa anginandaba mina nomuntu even ongangiphathela isibhamu athi uzolwa nami thi ngifuna imali yomuntu. Ngamsuthisa ngalelo langa ngoba lento ukuthi nithathe imali zabantu mase niqashe ngamaloya niqashe ngamakhodi ngeyisebenzele ngiyoye ecourt ngifike ejele ngiphile kahle futhi likushaye lami ibandla ngaphandle uyothi ushaya ubani ngoba mina ngisejele. Muhlanu kuyenza lento yenu nini. Nina yele lenteni ngiyanitshela angibona lamapaparisha asepipini lomuntu ongasoyile mina. Nina lamapaparishi enamadoda lawo enithandana nawo lamapaparishi lawo enithandana nawo ujwabu lolo enithandana lolo la kulesithombe into evele ithatha imali yabantu ishwambe ihambe nayo iyolobola ngawo lamapaparishi lawo alobola ngezimali zenyembezi aphilisa abantwana ngezimali zenyembezi. Ngathi sikhotha izibumbu zonyoko nina ngathi sikhotha izibumbu zonyoko. Ngiyanibona nini nikathi sikhothana nezibumbu zonyoko. Uthatha kanjani u-997,000 wabantu uyophila ngawo soft life lo mndeni owushiya uxa ney'ngane zawo uthini ngawo uthini ngawo uthini ngawo. And nefone uyayibamba makaloku ayibamba ifone masiloku simfonela lokuthi ya angakahlanganisi ngizonihlanganisela nanoma nginganikeza i-50,000 sizoyilinda leyo 50,000 kuze kuthi shu angayibuyisi imali still nakhona. Uyezwa nje ayithi uyezwa ayithi nezwa lo muntu lo yiyo-ke ndlela yiyo-ke lento nithi South Africa ngeke ukuyithukela inhlamba. Nina ninodwa ningabantu abansundu nithathelana imali kanje
lo avele ethathe nje imali close to 1 million ayithathe nje ahambe nayo phela imali lese kushodela u3000 nje kube 1 million Kusuke ayithathe yimiliyoni. ahambe nayo lo mali uyangizwa ukuthi ngithini ayithathe ahambe nayo akasawucabangeli nokucabangela lo mndeni ukuthi hayi kodwa inkulu le mali angibuyisele noma u500000 ke emuva akacabangi lutho uhamba nawo phila nomndeni wakhe bayashuta lapha ngethombe bayanconywa babana ngemali yabantu bafethu. Vacation imoto ahamba ngazo uma ungazibona Yizwa. kabi. Ziphi zona mani niyamazi nini uthi uhlalaphi lo ngoba lo angaqhunyiswa ngangempama ekseni lo mina ngamgcwalisela ngimshaya ngempama ekseni lo Yena sagcine kuthiwa uhlala khona lapha eSeringate so sahamba sayoyifunisisa indawo le yase Seringate Ngeke. siloku sibhizi sibuka ku social media so Ngeke. nix yena nje ukutholakala but nje hayi kule siyadinga ukuthi uyabona nje njengoba uhambe somsaka uyaqasha. la simpost yahambe viral lalela abantu bayashesha ukudonisana ngendlebe so ithola yonke information kalo uyadlala lo sizoyithola yonke information kalo uyadlala lo ubani igama lawo lenja nesibongo Usifiso Biya. hey uyadlala lo awulinde kancane la ngifuna ukufona la Usifiso Kelvin Biya. mana ngifuna ukufona la lona ucathi kuyadlalwa lo lalelani ekseni nina imoto okuhamba ekseni nina imoto okuhamba ekseni khona ngifunele khona eofisini le high crime intelligence niye khona straight bese niyakulaba balapha bama hawks laba be fraud ngifuna lo umkhombisa lo ngubani mina yazi lo bengimnika usuku lo mana ngifone eqala lo bengimnika usuku lo hayi ukuthi bengimyekile ngimnike nje usuku ngiyamhenga ngiyambuka nje ukuthi ngabe inqondo yakhe iyacabanga yini ukucabangela omunye umndeni awu obani ababali bebesibayile isicefe ngo-X-Rib lalela asiphamise amanye ama-brand la thina siyi-brand esebenzelayo labantu bayazi i-X-Rib abayanga kuyo beze kimi wena mangabe ufuna i-X-Rib uphuma la uye khona ngalibela usicindezela uthi X-Rib what labantu bayazi hayi ukuthi abayazi buka labantu banosilingo okhanya blue wena slim ushaya ngamabhaluko lapho kini bayazi i-X-Rib abayanga khona baziphuthini njengomuntu obasheshiselayo anikahle nini ngisho amasosha eza la kimi ngisayongitshela amasimba nini ngisanje uzokhuluma amasimba la manifuna uku-advertise okungokwenu hambani nekhona ningakuvezi la kweyami hloniphana ama-brand abantu i-X-Rib iyi-brand iPutin Hot City iyi-brand uma ngabe ngisebenza nizukulibele nivezi omunye umuntu ukuthi nangu befana nina nahambe nekhona ningayibuki le niyobuka yona i-X-Rib inawo nama-repeating what episodes hamani niyobuka khona nisuke la kithi maningabe ama-episodes abanawo hambani nekhona niyobuka khona habe nisinyanyisa la namagoli anukayo hey niphapha nje ninanamadropha lapha ey'nkomeni zenu okanye phapha ninuka inkweyivane into esingayazi into eninuka yona niyaphapha niphapha la ninuka nenduni ninjalo sanusiphaphela nini sanusiphaphela ninamaninuka induni le nje ayibuyisa imali yabantu le Hayi mayibuye ye ayibuyisa imali hayi bamnyane kunjani mama mayibuye. Hey kunomfola oshaqe 997,000 kuyacaca ke nje ukuthi akaqala ukuthatha imali bathi imoto ahamba ngawo ubukhazikhazi manje ngithi labo kungcono abayelapha eMpumalanga le office uma ngakuza ukuthi lilapha eMpumalanga le office le sasa kulolo yasisi ukuze lo sizomthola kahle semlosuthe nomlosuthe ababatha ubukhazikhazi uyayisa kungitshela nangamaloya angazi uma ngitshela ngalezo gebengu ukuthi uthini hayi uyangitshela ukuthi ungitshela ngamalawyers ngiyambuka ya ngiyamuzwa nje ukuthi lawyers ngithi kusho le mali uyidla ngamaloya lo hayi khule udinga ukuthi silosuthe lo inkinga yakhe nelocation yakhe angiyazi kwamanje kufanele sithole nje umthetho kahle bese sithola nokuthi vele i-confirmed address yakhe wonke imaphi sithathe yonke lento emayelana nayo nomfazi naye konke le ngane lesifanele ibuyele lokushini azikwazi ukuhlala eSeringate ngemali yokwebiwa ingane zakhe ngehlale lapho fa iphume khona yahlanya lo ngawo lo ufuna simfundise isifundo jwayela amasimba lo
Yes, ake ngizofayela ama details akhe. Kuse makusa nje kufanele lo hlale phekwakhe lo volunteer nje lo specifically ngoba ngithe mangikhuluma ngamuzi unomsili ungitshela ngama lawyers. Ngithi ama lawyers ani lawa? Hey. Hey. Hey, uthi khifi nywere kimi ngamaloya. Ngithi lona kangazi kahle lo. Vele ngambuka ngathi lo akangazi kahle lo. Yeah, I know. No ngizokufakela khona manje ukuze lento izoya le phezulu ngizokufakela khona manje izo zonke izinto lezi egcina dayisa ama drugs lesi esikanje ngoba ziphilisa ngezimali zabantu gcine zinga afford zenza amasimbi emphakathini. Bathi uhlala kuphi eMpumalanga? Hayi bebamkhomba la eSeringate. Angayi confirm leyo address ngoba angithi angitranspase mina ngizolinda nje nina njengabantu bomthetho ningenele nina kwiprofile yakhe nibuke yonke lento ayionayo akusiye yakhe imali zabantu leso. Hayi khuleka ke indaba zesoke nje into esisebenzayo just ukuthi ngifuna ukuleza because of amabhesi maningi. Yeah. More than 8 on mabhesi ama-works. Yeah. Ukwadela abantu aba-right ukuthi. Yeah, no laba ngathi bala eGoli laba. Prince. Yeah. As long as number. No, bane account number yakhe impela yebank. Bane account number yakhe impela yebank le izosilidela to i-ID yakhe from i-ID yakhe sebona konke okuphakathi. One i-ID bathi banaso sizobuka nje konke okuphakathi ngoba nethombe ekhona. Masisibeka nje kwi-system sizovele simkhiphe ukuthi kahle kahle ngoba uzothola nale pass alenzile uzothola i-clone nje. Lo ufuna ukubhekwa lo. Ufuna ukubhekwa lo. Hayi ngiyabonga ba. Zofayela khona manje. Yadlala lo. Hey uyadlala wena. Uyazi ngiyaqala ubona into odlala nje. Wena ukuba ubungazi ngaba uzange wenze lamasimbo ukuthi mangitshela ngithi nake engingakufuni wena uqhubeka ukwenza. Ngithi mina you put the lights when uthi putted ngizakukhombisa ukuthi yini uputted. Wenza sokomkhwanazo waseGoli wena lo wathi putted ebethe umkhwanazo waseKZN put wathi wena putted. Ngithi mina pay wena uthi lawyers ngizakukhombisa mfana wami ukuthi what are the lawyers kahle. Ngifuna ukukufundisa ukuthi lento okhuluma ngayo mawuthi lawyers ukhuluma ngani ngizokufundisa mina ngoba ngikutshelile mina ngathi mina put uthi wena putted wawa ubona uputted wena kwi-history ka-English ngizakukhombisa ukuthi ngubani wena ngizakubona ngiyangizwa ngithi pay wena uthi lawyers awuthula ubone wena awuyazi wena ikhomishana yala ekhaya ngithi pay uthi lawyers utshela mina uthi mangithi pay wena uthi lawyers wena ngizakukhombisa wena uthi ngubani ngoba nathi bekabhizi asidlalisa ngawo wona lamaloya no akusiya amaloya bakhona lalela zikhona yabona igebengu zikanje akona amaloya lade ntshela ngawo labantu laba bakanje yabona mabeganga baba igroup ukhona umuntu osenza sa IT yakhona uba khona umuntu osenza sa lawyer uba khona ngisho umshushisi wabo abakhandelena kusuka umuntu oqondile abantu abakhandele yona ngoba yabona njengoba nje nalo lexegandune elimzalele lizala phansi kwesigebengu ngoba njengamanje ezolamba lezi ingane ngifuna umfundisa lo mfolo ngifuna ukwenza ngayisibonelo lo omunye ngenza ngayisibonelo lo ngifuna ukwenza ngayisibonelo ukuthi mangithe ngihamba ngifike la ngiyafika lapho yabona hayi sengingamsile le information ledinga la mangithe ngizohamba nawe ngifike la ngifuna ukuthi ngihamba ngifike khona lo ngizomkhombisa ngoba ngithi put yena uthi putted ngizomkhombisa ukuthi yini lento engiyishoyo lo uyadelela uyabona ufana ngiseNosibiya wangena emadlanga ethi umkhwanazi ukhuluma into angasazi basho njalo mawubabambe yabona and then masuphakathi nendaba bese beyankinkiza ke manje sebethi I'm sorry myeke nje kanje lo ngithi put uthi putted ngizamkhombisa lo ngithi nguphuthini uthi yena puthinet ngakukhomba namfana wena ngizakukhomba uqala iyadlala la 997,000 wawushwamba ingane zabantu azakhile khona nabantu bayamazi lapha phansi
kodwa laba bathi bayamazi ningavumeli abantu abani-inboxayo bethi sebenolwazi bamazi delete nibloke masinya lawo masimba yifebe leze efuna ukuzonidla ekhoneni noma ethunye ukuzozingela nini nina nibloke nje lawo masimba nina nizokhuluma nami nje kuphela ningamukele enye inamba ngaphandle kwale yami ya-072 021 6423 anginayo enye. Alright. Yeah. Lothu uyamazi akazivideo call ehleli naye noma azivideo call emayembona amveze ukuthi nangu kwi-video call Nangu, ngizombona ukuthi uyamazi enze kimi lokho ngizoza-ke mina ngimkhombisa ukuthi lo muntu uyamazi mina lalela noma ungarojwa umuntu ohamba nama-bodyguard awu-70 woza la kumina okhombisa mina ukuthi leli bodyguard makuqhuma i-45 liyasuza liphoshe lento le ayikho lento ongangitshela yona mina ngaba indoda uthi uyofela indoda yakomunye umuzi kade enye indoda wena hayi mina ngwenza amasimo noma ngathi umuntu unama-bodyguard ma ikuthathela imali omletha la ngizokukhombisa mina ukuthi iyahuda lento uma sekufika ama-bodyguard angempela hawu yahlanya uzonikhokhela lo uzokhokha lo ngiyanitshela mina lo kuyobe ngathi niyaphupha ma ebuyisa imali yenu kodwa lo usayifuna impama lo ngaphandle kwani ufuna impama lo impama uyidinga kakhulu kunayo yonke into uyidinga kakhulu impama lo uyidinga kakhulu impama kodwa yabona lo wena osebenza naye bebebamsene nalo akusilo kuphela odla imali babamsene nalo owakudlulisela kulo babamsene kakhulu mtshela Ngoba vele yena phela uyitholile indlu thina nikusuke uyithola. Indlu phela sabona ngeyakhe ukuthi naku uyakhona ukuzakha izindlu so sase siyathemba ke kanjalo. awuzodela lo 997,000 no uzoyikhokha uyanya lo uzoyikhokha imali yeni ngiyanitshela mina uzoyikhokha imali yeni uzoyikhokha imali yeni ubani lo libelethu uyamazi la kwi-comment section ubulo libelethu uyamazi request manje simuza ukuthi umazelaphi ubulothi uyamazi aphume manje la athi uyamazi angene la avule icamera asho ukuthi umazelaphi lo mfana lo ngoba ayikho lento le maka request lothi uyamazi engalibele sithethe umazi mazini ngena lama uthi uyamazi ungalibele usiyela le nale uyadlala lo uyazi ukuthi uyadlala lo Usile. nokhuleka ayikho indlela Amaplan lana welona wasidraftela iplan yonke into sina yonke into yento engekho esingayiboni nokuthi kuphi. lalela ngutshele leyo nto le wahamba oyikhokhela vele besenemali eningi kuyenza leyo nto ngakhosto 3,000 5,000 angawukhokha nje for umuntu uthagraft ayikho leyo nto leyo yes ayikho leyo nto leyo ayikho leyo nto leyo Uhleli ke manje yena kamnandi umnandi kwakhe thina silali la imali esiloku sicabanga mihla namalanga awuzongena uzoyikhokha le mali yakho akayikhokhe singabonga nje kakhulu. hayi lothi uyamazi uyafoster loyo phumani kuloyo lo uyafoster ilama-attention seekers khona lokho ngama-attention seekers ungaze ucabange ngathi khona ulwazi olunawo kanti cha i-attention seeker khona laba bathi ngiyamazi kusuke kunamanga lokho ngoba mina uma uthe uyamazi ngikusendela immediately i-request akayi-accept i-request lowo muntu ngiyanitshela nje amangahlaza la uyayikhansela i-request lowo muntu loyo naw suka nawe uyahamba nje uye kuyona i-profile uyoyibona uzombona ukuthi hhayi no i-attention seeker ufuna ukunakwa cathi sifana nale golo likanina elinoqhoqhoqhoqhathele cabanga lokho yingako esibhalela amasimba la Yeah. Yes. Lenja thatha imali yabantu 997,000 he lives through the fraud phila ngefraud empilweni yakhe akukho akungathiwa uyakusebenza uyihasla cha wenza ifraud nje empilweni yakhe
wenza ifraud lomfana empilweni yakhe uphila ngefraud lo phila ngefraud empilweni yakhe wenza ifraud thathe 997,000 wabantu umndeni usale awunamuzi awunalutho hambe edla lapha nalesifebe sakhe nezingane lezi ezingamajazi hambe edla 997,000 ngeke bese kuthiwa wena Thabani ulimi lakho kanjani khamba imali engaka kanjani khamba imali engaka nithini ngale mali elahlekile ngoba kushoda 3,000 kube 1 million lo ngiyakutshela wena ungazi kahle wena ngizokukhomba wena uthi njani ngizokukhomba ungazi kahle wena nangomunye la mana ngibuye naye uhlala lapha ko TV abukelwe enconywe kuthiwe ukhuluma kahle ngoKaizer Chiefs ngapha ukweleta abantu lalelani angithi niyalibona leli social linama rank angakanani anibhekeni nawo ama rank esotsha ukuthi angakanani niyawabona lama rank esotsha ukuthi angakanani bheka nje ama rank esotsha ukuthi angakanani niyothini manginitshela sotsha isigebengu niyothini nje mangintshela lokho njoba lama rank engaka kwisosha uyothini mangutshela ukuthi le umkhwabanisi nemani launderer leli ungathini mangatshela unalo wenza ifraud ungathini njoba kuyisosha elikhulu kangaka uyabona abantu abasebenza emasocial bangakutshela le rank inkulu kabi abantu abasebenza esocial abasebenza emasocial bangakutshela hayibo le rank inkulu kabi emasocial lo muntu sekwazi ukuyoma no president asaluthe ngakhona uyangizthi ngithini kuwe ngithi uyangizwa ngithi ngithini kuwe ngaleso sikhathi lo muntu wenza ubugebengu obukhulu uyangizwa ngiyakutshela wenza ubugebengu obukhulu kodwa thiwa yisosha lo muntu wehulumeni kodwa uyayibona yini lento esibhekane nayo ngoba yinini uhulumeni umengameli ngekayinake lento ngoba naye sigebengu tholala namadola naye phansi komandras ngithi niyayibona yini lento le niyayibona yini uhulumeni lento ngoba yinini uhulumeni ugovernment phela nina bese uthi upresident umengameli akusiyona ugovernment upresident kunomahluko phakathi kwapresident nogovernment nina nogovernment nohulumeni nina niyayibona yini lento ehulumeni wami niyayibona yini lento nohulumeni amasosha rank enkulu kangaka esiwabhadalayo kuthiwe namasosha enza ubugebengwa nawo isosha selithola everything empilweni elinikwa ngishindlu elinikwa khona phakathi enkambini kodwa lona lenza ubugebengu nithini nina kulento lenibhekane nayo nithini kulento enibhekane nayo leli sosha nje lisigebengu leli sosha leli lisigebengu mana ke ngikukhombise linginikezela imvume yokuthi ngudayise kuMercedes sawucheck uMercedes sawubona uMercedes uthi ngempela usegameni la uMercedes uright uqondile hayi subonile kuMercedes ke lo belibambise ngawo ngemali sawuchecka sabona lo Mercedes lo usegameni la lisosha hayi ke ku right so sengidayisa iMercedes ke manje so njengamanje njoba ngikhuluma nawe iMercedes ngiyayidayisa ikhona iMercedes iyadayiswa uma uyifuna ungaxhumana nami angiyibizi nanemali enkulu 70,000 nje iMercedes iyadayiswa nje ngo 70,000 uma ngabe uyidinga ungangithinta 70,000 nansi iMercedes ka 70,000 ile khuluma ngale Mercedes le 70,000 iyona ke le Mercedes le 70,000 le Mercedes le upanana ngibiza nje 70,000 le ukhona uMercedes ukhona upakile ukhona 70,000 only cash lo Mercedes lo ngukhiphela lo Mercedes ngukhipha ngale mali le ayikweletayo angizenzeli mina angenza ubugebengu angibenzi ubugebengu ngikhipha cash 70,000 yeah ngikhipha cash 70,000 lento yena uthi khifi nywere thulani lapho 70,000 yahamba iright sekukwena ke wena odinga imoto ungaxhumana nami
odinga nje imoto angithinti ungalibela ungibuza ukuthi hey manje Puthini njani mawudinga imoto uxhumane nami ungalibele ukhulume engathi uyayidinga cha uma udinga nje imoto uxhumane nami qedile ke lapho ungalibela uthi hey washa mina ngenza ubulungiswa bothi buyele imali yabantu emuva wena mawudinga iMercedes usuyoxhumana nami uthi ngisacela imoto ngunike imoto finish imoto mawuba nenkinga na ngithi ubani okhona uPhuthini ngithi kusimple imoto ithenge kahle nje kwi-channel ayithenga ngemaphareni emgaqweni cha abelungu bafike bekhala dlinyembezi ngalensizwa yaseSwatini thwa nayo iyabaleka nayo ibaleka nemali enkulu kabi lensizwa uthi ngimona ukuthi bekhala ngamalini lomlungu othi ngibone lomlungu ukuthi bekhala ngamalini lomlungu football lomlungu bekhala ngamalini lo hayi iMercedes sebeyithathile naba becela ukuthi bacela ukuyithatha sebeyithathile iMercedes sebeyithathile ngifaka i-account nje njengamanje ungabusakhathazeki ngeMercedes u70,000 nje ayikho enye imali edingakalayo 70 nje 1000 kuphela akudingeki enye imali iyahamba iMercedes sihambile alalela into edayiswa yimina olibala mayithu imdayiswa yimina yadlala wena mina umuntu ongashoni le nale nansi iMercedes bangibhalela manje kuWhatsApp ngafaka i-account manje ngilidela ukuthi nikhombise imali yayo njengamanje angidlali mina lalela into enami phakathi ayikaze ashone eceleni into enami uyadlala wena uphilo ubani oqolo ilenja le bangibhalele ukuthi angazi lenja iqolile ayithulela ngayibuka ngathi lenja bathi iqolile lenja ngayithulela ngayibuka yindaba wena Puthini ungayithenga iMercedes awu ngathi beningibona bengihamba ngeRanger nje manje nkosami ukuthi phela ngabe sengiyahlanya mase ngigibela lonke uhlobo lemoto lalelani phela angeke ngigibele yonke imoto ningibonile ngigibela iRanger nje la elensimbi senifunani futhi senifuna manje ngithenga iMercedes hayi musamganga ngami nami sengivele nga-out ukuthi nje naye lesinqumo lesungisitshele sona nje late hawu bebantu bengayithenga iRanger hawu ngabe sengihambile ayi manje naye ukhulume late ukhulume vele kanti hayi seziyakhala hawu ngavele nga-relax ayithi uyayibona nasi so senithi ngiyekele ngithathe le angikwazi phela angikwazi ukuthi ngihambe ngemoto uxhaxha hayi ngengikwazi imoto noma sunazo awukwazi ukuhamba ngoxhaxha yabona awukwazi ukuhamba ngoxhaxha lwemoto awukwazi yabona uyayibona leyo nto leyo awukwazi nje ukuhamba ngoxhaxha lemoto awukwazi kuthiwa ngesingithini awukwazi yabo uhambe ngemoto eyodwa hayi imoto eningi awukwazi ukwenza kanjalo awukwazi ukwenza njalo ngilindele ukubona la uthi ngibone la uthi singenile imali ngibone ne-proof of payment yemoto ingene manje imali ngiyibone nansi imali yemoto ingena angikwazi mina ngiyasebenza mina uMakamu ulibele balekile edle phansi uMakamu ulibele balekile edle phansi uMakamu ulibele edle phansi uMakamu ngiyangithi ngithini kini uMakamu ulibele edle phansi ulibele edle phansi uMakamu baleka nemali yabantu libele edle phansi nemali yesalukwazi lo ukweleta imali yombhede gogo umdayisela umbhede lenje ugogo mayedayisela umbhede umbhede kagogo ayisawukhokhi ugogo udayisela lenje umbhede uthi ugogo na ukumbhede mntanami usungale khona uthi ulale kulombhede hayi lenje ide wena gogo awukwazi ukuthi ube nombhede
ngiyawutshontsha mina ho yawutshontsha umbhede kagogo lenja mana ngilinde kancane ngikhombisa into eshaqisayo la linda mina nje ngikukhombisa into eshaqisayo la funa ukukhomba la izinto eshaqisayo ezenziwa yibo labantu la awulomlungu uphinde wafona awu bengathi ngibhizi kakhulu ke fona bengibhizi kakhulu efona mana ngifonele lo ngamfonela lo ngangiseplazini lapha Kingbank ngathi hey wena imali le oyikweletayo wathi hey angikweleta imali mina bafufonela i-wrong number hey kanti angiboni ukuthi ngiyabaphambanisa inamba engiyidayele ngaphezulu akusiyona thatha umbhede yakho lo ngakhokha umbhede intombi ubhebhele embhedeni wesikweleti nje kunjani lapha nangevalo wenzani lo uvala phone lo amantombazane nje uwabhebhela phe kombhede wesikweleti uzothi ubone bekhala athamithi ingane ayondliwa kanti kwalowo mbhede abhebhela kuwo wesikweleti hayi bafowethu mina angiyazi lento angiyazi mina lento amadodeni anibhebhela phe kombhede wesikweleti umbhede uyakweletwa naye ubhizi la kuwo lo mbhede okweletwayo ubhizi la phakathi kuwo wona lo mbhede loyo okweletwayo ubhizi ngawo lapha njengoba nibona ne-arrow ikhombile lapha njengoba nibona ne-arrow ikhombile lapha ikhomba isigebengu ikhalakhala bathi isigebengu lesi bathi lo muntu ubaqedile emalini ethi uzobafaka ebholeni awuthi ke ngifone la manini ngifone la ngifuna ukufona ngicheckisise kahle le ndaba ngithema ngiyithola ngamangala ngathi hawu lo bhuto engimaziyo olunge kangaka kwathiwa hayi lutho ho wayethi ulungile athi hayi ulungile kwathiwa so angakayiconfirm yonke lento kodwa umuntu ofakile la ufake yonke into ngaye lo muntu wathi lo muntu lo Putin ungiqedile lo muntu emalini 6000 ngathini wathi 6000 uthathile shwambe wonke 6000 wami shwambile wonke u6000 ngithi kanjani uthi hayi lo muntu belibelethu uzongifaka ebholeni hawu ngathuka ke manje ngathuka impela mana ngisakubhekela lo bhalelo umlayezo gcine nje ngithukile ngithi hawu lo muntu uthatha imali yabantu Twa yebo thathe yona impela imali yabantu lo muntu ngathi thula nje samkhombisa sizomlanda nje khona lapha thina lalela lana ngisazobona imanga la bonke labaculi abangakhokheliwe zinkampani abayiculela baletheni la bonke lapho mina ngiyoyikhipha lo mali emasende nabo bayadlala lapho ngithi bonke abaculi laba yabona nje abaculi abaphuma sebememeza bethi angikhokheliwe la letha la lenje ngakukhokheli uzobona ayiphindi lithola igig siyovala size sivale ngisho eminyango uyoculela izingane zakhe ekitchen ngithi mina kulabaculi abangakhokheliwe zinkampani noma abantu abathile baletheni la labo ningalibele nithi hey uyangikweleta hey my loyalties what
letha la lento le ngiyikhiphisa ama loyalties uzongibona mithi ninjani mase ngithe ngifuna lama loyalties akho ngoba njengoba ucula nje wena umemeza lapha ku Facebook ngeke uyithole imali yakho lo ufuna sivala yonke imithombo efaka imali yangezwa sivala yonke imithombo efaka imali athi uyabhukwa athi uyafika lapha estage eshawe ngamabhodlela aphume abona tha hey ngazi ngashawa athi uyabuza ngenseni South Africa imali lapha yabantu ikhokhe ayikhokhe yantshela isipuli lento uyamobilize nje abantu athi ugibele stage sathi mampura thwaphuphu ngamabhodlela avela jika dilike abona tha akuculeki manje athi uyabuza kwenze njani South Africa athi uyawuphongola ashawe ngamabhodlela athi uyabashaya ngamabhodlela ugcine seka manje aculela ku TikTok athi ngiyale yele aperformela ku TikTok ngoba angekwazi ke kubantu kunjani lapho wena vula ikhamera Wemfethu vula kungeneke ikhamera awungibiza ngomfweni mina phume ngedwa mina kwingquza kama uthini wena vuka embhedeni thinte ngephutha mfethu cela ungikhipha. naye mhlola sanje DJ Khalid vele ukulethe la sivale kwa Khalid loyo ngoba angeke sibe nabo Khalid abakweletayo thina kusathi nje Khalid kulethe la sathi D Migos ulethe la sivale kwa Migos le ngoba angeke kwazi ukuthi thiwa wena kunemigos ehlonishwayo wena ungadli nezingane zakini ngeke ngikwazi lokho so ivala lento le vula lapha ikhamera vula lapha accept uvule Molo bhuti njani? aniboni ma-finance day balulekile manenza ucansi ibuko lezi niyibeka le anihlani lapha nigeji lapho kodwa makuthiwa vula la ikhamera niyahluleka vula ikhamera lapho nina mehla bhedayo leyibuko zena niyifaka manenza isex nina niyifihla leyibuko niyibephe kwe-drawer shuthi umkhuba niyawubona kodwa lokho kubalulekile okwempila nikubona qoboqobo-ke lokho lo kuthe phecelezi nikubona nishesha ngoba lezi ibuko lezi nifama sekufanele nenze into eserious uma ngabe senebhebha nibe eceleni usho ukuthi isex yonke eniyibonayo ninempilweni kulungile ngizoyiyeya lenteni wonke umuntu oqoliwa request eze la beke la iqola lakhe ne-proof of payment silikhombise thina lelo qola ukuthi asinaso nje isikhathi qobo asinaso nje isikhathi nalo ngayifuni le channel yozayithanda kuyona i-channel yosikhotheni le ngasinyanya nje kumanje kodwa yosithandi asibona osikhotheni thina nangiyazi lento lo muntu libele dry network kusho ukuthi ayisebenzi network yakhe la shuthi ayisebenzi leyo network yakhe la nadlala nina accepta lapho wekhithi ngadayisi la namhlanje tshelani ukhithi ningamblock acomment akadayisi la namhlanje lento yakhe ukudayisa kuma-channel aserious yeke uma ufuna ukudayisa hamba le komabalengwa awudayiseli la ema-channelini aserious wena khithi njengoba usuqalile usudayisa la ngengquzi sikhuza amasimbo niyawenza usukusithatha kancane wena accepta but kunombhalo ovelile lapho fanele ukuciphizwa accept bese uyasave accept ke accept bese uyasave save again Ngikusendele nakho ke Molo bhuti njani? kunjani lapho Ngiyaphila bhuti Nkosi unjani wena? ngiyaphila Ngicela ungincede bhuti kukhona ubhuti uRatananga igama lakhe uhlala eBinoni umukwena ngolwesihlanu nibhadale i-2750 ubhadale 2007 2750
Oh, yini wakhayo lapho? Ebezazondenzela uthe une-project so ebezozonisilingela ihuki apha mina ndise-Cape Town bezozonisilingela ihuki yam abese-ke Mana kancane ubezosuka eBenoni ngalo mali ngo-2007 eze lapha eCape Town. ewe watsho njalo. Hayi kodwa nawe uyayibona isenzika isense. Mana kancane mawami ngifuna ubone wena nawe kodwa khona la usala khona. Linda kancane ake ngibheke nje ngifuna ukukhombisa ama-kilometers from Johannesburg to Cape Town. Linda kancane ngifuna ukukhombisa mangaki lama-kilometer bese nguvulela indizamshini ngiyibhook out imalini indizamshini eCape Town. Funa ukukusiza now how many kilometers to Cape Town. Funa ukukhombisa how many kilometers from Johannesburg to Cape Town. Funa ukukhombisa 1400 kilometers to 1450 kilometers. Even now drive how many bathi mawutravela ngemoto mawuthi uyadriver ithatha 14 to 16 hours. Upetrol ongakanani lo amalini lo petrol. Upetrol uflyer kubiza approximately ko 1270 kuyali. So akungitsheleke wena mama yini lo yakhayo Iyoki manje ubezosuka la eGoli ngo-2007 noma ngo-2700 eze lapha ezokwakha nje ngale mali. seyikhona iyoki ibhuti ebezazofaka amasilingi ndimbuzile. Mana ubezosuka ngale mali ezofanja usilingi mesiyajika. Ewe uthi une-project Awumphenduli ubezosuka mawebheka ubezosuka ngale mali eze lapha eCape Town mase yajika. Kodwa uyabona ukuthi kodwa nawe ukuba wathatha ipasi lakhe wambhukhela wena indiza wasumbizela nje iBolt ukuthi imthathe endlini imse airport mhlambe ngabe umbonile. Uyabona nje yonke lento yokumsendela imali na yonke lento bingekho vena le mali ade umnika yona for lolu hambo lolu. Wena faka isithombe sakhe lapha kuWhatsApp bese ngimfonela ufine number yakhe ngizomfonela ngimtshele ngale project yakhe ngoba yini lo yakhayo wena. iwoki bhuti wami. Oh okay yini iwoki? Umkhukhu. Ubususa umuntu wena eGoli uthi ezokwakha umkhukhu lapha. Sewukhona umkhukhu bezofaka ama-ceiling board ne-tiles ngaphansi. Umsusa 500 umsusa la eGoli uthi azokwakha lapha eCape Town uye othe uzawuza bendimbona fumene apha ku-TikTok wathi uzawuza yena xa ndimfumana ndithatha inamba yakhe kwibhayo wathi xa ndabuza mna uhlalaphi wathi yena useGoli. Yini lo yakhayo? Yintoni le nto ntoni ityotyombe nale lona umkhukhu. Ey inkinga ke lento ezomdolomba ke impela lento inkinga. Yabona ngibhalele lapha WhatsApp ufile lento yakhayo lapha ukuze ngizokhona ukuthi hey lento yakho phela ususa umuntu eGoli uzomakhisa umkhukhu eCape Town. Umkhukhu usowukhona uthe yena une-project bendimbuzile mna uhlalaphi wathi yena uhlala eGoli bayahamba zonke indawo wathi mandifake ideposit ndafaka imali eyi-2750 kwashiyeka ibhalansi kum ye-750 ngoba wayethe izoba yi-3500. Wayezosuka nje eGoli eze lapho ezela u-3500. Uthe uzawuza nematerial uthenga imaterial bahamba yonke indawo wabesithi hayi bo yini lo yakhayo wena ngoba uyabona nje kule nto ngitshela yona yonke kule mali oyisho ne-material nani nawe uyabona ukuthi sekuyinto engekho-ke ngempela le. Sendifuna njani ndibuyisela imali yami ke ngoba phambi kwaloo foni. Le material ibiyongenaphi le?
Uza yintoni le nto lamabhodi mana afakwa phaa edongeni? Yintoni le? Ama-ceiling board lawo waqanda wazi ke ama-ceiling board lana bethi uyawathenga une-hardware akasebenzisana nayo loo hardware. Hey. Hayi awungifaki inamba yakhe lapha ku-WhatsApp ngimbuze. Ndakufakela buti. Fa manje. Umhlola ke lo. Niyambona? Ngono ba niyambona. Hayi niyambona. Oh anani niyambona. Ungcono ba nani niyambona. Shuthi phela umqondo waba usophinda usebenza oba hiyo lamasonto abahambayo lawo. Yabo lamasonto abo. Tiyambona uShembe. Unyazi. Islima. 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 Request lapho mawufuna ukusizwa. From Johannesburg to Cape Town yokwakha nje umkhukhu. Niyadlala nani kodwa. Nani ke seningome selanda abagangayo. Senokusuka nje eGoli kuthiwa uye Cape Town yokwakha umkhukhu. Niyadlala nini. Kuthiwa wakha ihoki. Uyindoda endala. Amadoda enithi wakha amahoki. Thwakha amahoko amadodeni. Lapha emakhasi lalisimbuze emkhukhwini. Nina eGoli niyahlala nikhanda abantwana khona. Nina. Lapha emakhaya silalisimbuzi thina emkhukhwini. Nina la emagoli nemithesana phakathi emkhukhwini. Kungani ngalotsholwe nini? Nikhange esibayeni. Nalesibayeni sembuzi. Ingani ngalotsholwa nini? Vula lapha ikamera. Yini lamasimba lawa ngenela? Wonke umuntu okweleta angene manje. Oke wakhuluma nami nje wathi ucela usizo kimi. Engene manje, request manje. Ngidile nalento yakhe before ngihambe mina ngiyolala. Nini isidina sesisodwa manje. Senifike nikhokhe ningangeni la ukuthi nizoqula amacaleni. Angiyenzi mina lento yokucasha. Le camera ngisho ngikarich 100. Lento ya private angiyenzi mina. Followani lo azovula ikamera lo. Mfollowena azokhonta avula ikamera. Asikhulumi nabantu abacashile thina ngoba yobe sengena ngepokoza ufuna wona ukuthi kufihlala uthi uyathwala yena. Mfolloweni lo. Mfolloweni azokhonta ivule leyo kamera. Hayi sifuna bavele bonke manje. Sikhathele lento yabe ungaveli. Mfolloweni akavele lo. Puthini ngicela ubuza ke Hey, lalela mana wena uzubuza la ngisathe bekufollowe la. Mfolloweni nini? Azokhonta ivule le camera yakhe. Asifune umuntu ongaveli thina la ngoba besa ngalama fake account oba bebaleke lo makhelwane ukuthi bebela. Thina sivelile sibuka omakhelwane babo bona babacashele. Balandeleni la. Vezani laba. Mfolloweni lo azovela. Ningalibele niyale nale akafollowe ezokhonte vele la simbone ngoba lento yakhe ukuthi angaveli asizwa kahle thina. Akafollow mfolloweni phela ningadinwa mfolloweni akaphumeke manje asemaningi ama-followers aphinda request ezokhonta vela akabafollowe back laba abantu ezokhonta vela adlali thina la sifuna ukuthi avule ikamera la lento enokucasha mina ngizwa kahle bani omela vele thenga ibhame enkulu namhlanje inina niyacasha mina ngiyanilwela niyacasha hawo. Sawubona kuthaba Lenta ayikho enye indlela othi nikhandelwe ezinye iqo ngaphandle kwalamasimbe niwathwala la emakhanda wapha lo dodi lweni uthwalayo thina usicasula kabi thina madoda. Ayikho enye indlela ukuthi nithole ezinye iqo zokulala ngaphandle kwalento abantu besifazane. Khuluma nani nonke nje eSouth Africa. Ayikho enye indlela mhlambe ningaba nayo yokuthola into eright yokulala ngaphandle kwalento. Nina manje niyithatha lento esitolo nenithi yasijabulisa thina abantu besilisa. Nikubiza ngebonnet.
kulungile cha bengenza sibone ngoba lento nifika nangawo nasemini ngiyajabula umntwana thayifaya ngalesikhathi ukuze ngizonikhuza nibaningi khuluma lapho sisi Unjani Buthabani? ngiyaphila ufuna ukusizwa ngani Ngiyaphila. Nginenkinga la khona usisi ongafuni nemali yami wayethe uzongifunela umsebenzi wathi angimfakele imali. malini leyo I-2.150. iphi number lo sisi uyamazi yena Yebo ngiyamazi. umaze laphi yena Ngimazela khona la eGoli. faka inamba yakhe lapha nesithombe manje ubuye la faka lapha ku WhatsApp njengamanje ubuye la naye nesithombe simveze usebenza phi loyo Usebenza eCaptain Park eNCC. sebenze eKempton faka la isithombe sakhe manje faka la isithombe sakhe nenamba simveze la avuke ekuseni ebona ukuthi jobe ebaleka nemali zabantu nje usiyaziwa mfakela faka la ku WhatsApp njengamanje proof of payment zonikhombisa nini akukho sigebengu la kwathiwa siyacasha la zonikhomba nini uthi njani hey ngiyahlenyanya lesigqoko lesi angazi mina lesigqoko amantombazana asithandani kodwa siyangidina nti lesigqoko lesi vula lapha ikhamera ya Ninjani? kunjani siyaphila Ngiyaphi. Angazi yazi kunomuntu zothi umuntu mawungazi ozenza wena umeli. ngokwazi bani ngoba phela umuntu ophethe udaba angeze yazi faka kwazi ba mina No, angisho ukuthi khuluma indlela ayi ufuna ukusizwa uthi ngani ummeli. ufuna kwenzeleni Okay, wasiqola 8,000. ubani Thenga waqola umuzi oflash. u8000 Ujabulani. ujabulani waphi yena lo yamazi lo jabulani wawambona lo jabulani Wambona umuntu wami. ungibhalele lapha ku WhatsApp ningifake nesithombe sakho jabulani namba yake ne-proof of payment All right. bhalele manje ngazi lo jabulani lo nimncengeni kangalo ujabulani kenani la funa bonke abantu abaqoliwe njengamanje nina amaqola ndini namsunyo ngizonikhombisa nina ngizonikhomba nina ukuthi ngithini yanibona nina ningithatha kancane nina ngizonikhomba ukuthi ngithini kahle kahle mangikhuluma ngizonikhomba ukuthi ngithini khuluma lapho sikwenze njani Yebo unjani? ngiyaphila kunjani Ngiyaphila. ya Bengifuna ukusho ukuthi ene lo angikubhalele ngaye ku-WhatsApp. Wathatha imali yami ngemali ezalayo nje. Engasayikhokhi. uthini Lo muntu engamboleka imali ezalayo manje engasayikhokhi. Bengisebenza naye. busebenza naye Yebo. wenzeni Wathatha imali manje ngoba malini nawe awukhulumi phela manje uthatha imali 3.5. hawu hamba ungibhalela lapho ufaka yonke into awulona akhulumi nje uthule yamazi umuntu othule thule lo muntu lo akakhulumi buza one by one uthini lona esigebengu nalomfazi wakhe lo kade libethu uzokhokha lo isigebengu lo uyasuka benomfazi wakhe bathatha 20,460 bawuthatha benomfazi wakhe bathi bangama-agent baqasha abantu emisebenzini lo hambe ethi udayisa imisebenzi womntwana wesifebe lo unina bathi sifebe esikhulu lapha eLimpopo bathi from vendor bathi sifebe bathi adayisa umzimba bathi umzimba ucoshwa phansi kunina mana bathi unina udayisa umzimba isho wenkukoti bathi udayisa umzimba unina lo yabona uyasuka uyahamba benalomfazi wakhe bahamba beqoqa imali kubantu behlanganisa abantu ngasehlahleni beqoqa imali bethi bayaqasha enkampanini zabo sengiyathola lo usebenza kwelinye igaraji angazi ngakuphi ngayithulela nje ngambuka ngathi ho niyambona bathi bambona ngathi ho niyambona ngoba angazi ukuthi ezethathe imali engaka kwenze njani
iy'ngane zabantu ixakile ayisebenzi zibhizi zama impilo yena uyangibhalela manje uthi usecabanga ukudayisa imoto yakhe ngithi lethe okungcono ngudayisele ngoba ukuba unginika yona namanje ngabe kade ngiyidayisile leyo moto ngithi ayilethe ngimdayisele ngoba le nto ayenzayo ivumelekile le nto yipedi leli siyipedi umvenda lo ningathi ipedi umvenda lona ngumvenda ngunda lo benalo mfazi wakhe lo uma veza amathanga umsunu kanina lo njengoba eveza amathanga nje lo Sifebe usaqhuba kona uhosha ehamba nendoda uyabona lo udayisa ngomzimba njengoba sikhuluma nje bahambe beqoqa imali ehlahleni bephila ngemali abayiqoqa ehlahleni laba baqoqa imali thatha 20,000 emntwaneni wabantu bangako 20,000 ababathathile njengoba behamba ama-event ubabone ngathi basoshabeni kanti iy'mali zabantu iy'mali zabantu njengoba babuke ngathi basoshabeni ziy'mali zabantu lezi kulungile ngizoyimadonsa ngibafaka angithi masikhuluma ngamakhaphula angcolile siyayifaka nale asiyishile masikhuluma ngamakhaphula angcolile asiyishile siyayikhombisa ukuthi asiyenqeni thina asesabi thina le khaphula uthi I'll sue you sue me hayi yazi I'll sue you babi suba mi mina lakini ayikho ngisho inkukhu ebiza igama lami vele ubhoshe ngoba into ebiza igama lami siyibhamu ma uyosilanda kanjani ubuyodubuleka kunjani lapho vula-ke ikhamera accepta lapho sowufolowiwe wena vula ikhamera lapho ya khulumayo uthini njani? Ngiyaphila. Nginenkinga lana but ngifuna ukubuza kulo muntu engamboleka i-3,000 ngashonisa ngemali ngamnika 3,000 sobe kosibuye i-4,5 lamabhonethi enaphalazisayo ubani lo weza nalento yenu vele yini lento eniyithwele nini ibizwa ngani lo shit lona imfa emakani ayi amasimbe uyabona lamabhonethi enibafotha anyanyisa ngempela mina ngifuna ungangitsheli acingi ngoba ngothwani vele nithathe emnyama kokungenani vele nithathe lezi zinto ezikanje ziyanyanyisa lento zeni lezi zenyanyisa qobo sizozitshintsha sithola amadoda hayi cha abantu besifazane niphuma eceleni-ke ngalokhu nisicika cici sonke singabantu besilisa hayi masimbe ebhonethani lawa wona hayi iyanyanyisa lento mani iduku liyaphuma ebusuku mara soyilungisa lelo hayi iyanyanyisa lento ngamane niyofaka i-elastic egqokweni lento dodi lento anikwazi ukuhlala nododo nje emakhanda. Okay, Putin ke ngicela ungilalele. Ngamnika 3,000 kose alethe i4.5. So wangidoja azange asayiletha le mali mangimfonela ama calls wami akasawabambi. Mara mangimrecordela ku WhatsApp sometimes yawaphendula sometimes angawaphendula. Manje my problem is le sekudala lalela la unasi isithombe sakhe lo nenamba. Inamba nginayo isithombe ngingasifuna kulomngani wakhe ngoba ufuna isithombe hamba ufuna isithombe ungifayele lapha ku WhatsApp indaba yakhe ayikahlangani hayi lento ebhonethi ngicikaci angazi nifundisa ubani ngathi ngahamba ngomshange sagila lo anifundisi ngoba le bonnethi yamasimba niyifundisa ubani siyabuthi uyabheka umuntu uqhamuka nje unamasimba ekhanda ithu ibonnet yini ngathwala iqoko njengalo Dithumele bhuti number yakhe Uthabani yile ubani wakwamfonela lo muntu ngevideo call zange ndamfonela but kula number yakhe i-profile pic yakhe le akayifake pha
uzesuliwe ubani uzesuliwe Xulu uphi angayiboni leyo nto leyo wena ongitshela ngayo uzesuliwe Xulu ufuna uzesuliwe Xulu ngena phela lapha ku live wami ngilinde wena njengamanje uzesuliwe Xulu uzesuliwe Xulu ulethelo loyo zesuliwe Xulu ulethelo lo bathi inkunzi yesigebengu joba ukubona nje uzesuliwe Xulu njengamanje eze la uzesuliwe Xulu ezochaza ukuthi kwenze njani anibuyiseni uze uzesuliwe Xulu uyabona kule channel ufuna ungahambi isikhathi eside uyobuya isithombe sakho sesibhadekiwe la lana uvela ubuye isithombe sakho sesiveziwe thiwa nangu hey nilwelani lapha Buza la kumina. balwelani lapho Hayi unyaka ngazi kwenzakalani. tshela ukuthi akamfake apho busho njalo Right. khuluma yenzeni lengane le Uboleka imali kumina imali ezalayo. Seno 3 months manje ngayibuyisa. Ngenza isithembiso ezingekho. Uthi uyayibuyisa phezulu lokho nje useyadelela ke futhi. hey uhlala lapho lo wala eGoli Ula eThekwini. seThekwini uyini lo yini yona lento umfana Untobazane zimfana. Danda. Isitabani cha Yeah. Isitabani fanusha isitabani lesi Yeah, son. awuthule nje imalini le yakweleta yona lo 3.5 ingayifaki nje inzalo. angazi uzongazi lo angazi kahle lo uzongazi uthi ngimfonele uzongazi lo cathi sonke sikopa amantombazane ngemino lo ngiyambona njobe kudelele kweyisayithu ucathi wena uyakopa ucathi unale mentality yabo lapha ngiyambona Uzangibuza ukuthi ene manje ngiyamthreatenisha yini mengisho njalo. amyele ubani gama lakhe lo Amanda. eyisa lo ubani lo ngikhandela ama voice note mina ngiyatypelwa type wena nje vilaphayo type angikwazi lalela voice note njoba ngi live fanele utype uyivalile nanefoni usho bazi ukuthi umletha la uke wamtshela yini Angikaze ngikhulume naye. ushuthi usakopa abanye uyabakopa phela lo shuthi usabakopa leli kopisi leli shuthi usabhizi lapho ukopa abanye njoba ekhala nje alabastard kubhlungu ukotshwa shuthi usabakopa ke lo phela ikopisi leli usakopa ukopa abantu lapha eKZN sekunamakopisti futhi lapha eKZN usabakopa ke njobe ngekho lenkonkoni shuthi sabakopa lapha eKZN uyabakopa njobe engayikhokhile imali yakho bhizi ngemino ngevela kwazi ukubamba imali lo e5 bank athi yena imini kuyena ilipipi bhizi abakopa kulungile leli kopisi alibuyisa imali yabantu la libuyise imali yabantu khulile mali thola ekopisi fanele libuyise imali yakho ya wena kopisi ungizwe kahle le thupha lezi asingakopi ayithatha imali yabantu uzoyifaka ebhange uyanya lo ho ansekho anisekho la
naba nojesu basuke ezulwini bazo requesta la inhlola yami ke le nojesu abafake basuka lezulwini bazohlala ngukhombise lokukajesu bokuzoyidilikela sengiqedile ngakho yeso yamuzi uNkulunkulu lesebenza emfihlalweni vele uyidilikele mase ngiqedile ngawe uyayidilikela alenzeki iphutha vele uyidilikele manola uye lo mbiza ngobani ngo-Ada ubani lo qolo Sifiso Ada Maseko ubani lo qolile wena Umukwena. ublo mkwena loyo kani umbize ngohoki la Webhuti. kwalesithombe sikhande nge-AI uyena yena lo Ewe nguye bhuti. Lona izovolo ukuthetha nomqweni mama ukuthetha nomqweni ndimamela ukuthetha nomqweni uthi lo udini lo yakhayo wena Ebeza zondisilingela ihoki apha eKapa. Ayibambisa. kunjani wena amasimbo umuntu lawa wayifaka kwi-account imali Webhuti ifake i-account ngithumelele i-proof of payment pha kuWhatsApp. i-account wayifaka kuwe Capitec Webhuti. okay nayi kulungile moya efakwe Capitec uyabona bafowethu ake sisho lokho uma ngabe ufake imali kumuntu Capitec noma uyifake kwi-bank account
Iscam ungabovuma ukuthi sikufakise nje imali, but iscam oshela ukuthi asikunikeze ibank account. Noma ngathiwa sikunikeze ibank account yomnganaso, kulungile kuhle lokho, sosithola thina. Iscammer ingako kuthiwa ungaboyamukela imali ongayazi ukuthi iqhamukaphi. Mawuthola imali engena kwi-account yakho ungayazi ukuthi iqhamukaphi, uyiphinisele emuva noma uyihambise e-police station. Usho emaphoyiseni ukuthi le mali ingene kwi-account yami angiyazi yaphi. Yabo? Uma ngabe uke wayidla lento ihlupha mangabe seyilandelelwa lento emali, ngoba njoba soyilandelela le mali yakho, umuntu osezoyikhokha ilo oyi-owner ye-account. Noma ngathiwa yena wayecela umuntu ethela umuntu akayireceive imali, iyicala imali oyidla ungayazi ukuthi iqhamukaphi. Ngisho ngathi umuntu ufayela imali ngemistake oyiphinisele, ngoba kuyenzeka kwesisikhathi uthothi inkabi iqeda kubulala umuntu, bese lo othumile mayithe yakhokhela imali ivele ingene kuwena. Kanti amaphoyisa azothi mayilandelela kutholakala ukuthi ubhadalwa kweyinkabi imali yangena kuwena. Konke ukufa kwaloya muntu yozukuvuma usushawa ushubha, ukuvuma ungakwenzanga ngoba inkinga imali engene kuwena iyakufakazela lokho okukhulunywa lapha. Oyijwayeza uyiqhelelanisa nenhlanhla yemali oyibona kwi-account yakho, akusiyinhlanhla leyo. Ungayibonga ukuthi inhlanhla udle yonke imali kanti ibhadi leli likhombe. Ngiyanitshela mina, uyabona mawungathi uyabheka kuleli cala lelilalapha koKate Matlala, kunentombazane eboshelwe ukuthi nje ubabayo wayefaka imali kwi-account yayo ukukhokhela iy'nkabi. Leyo nto leyo intombazane ayizange ibulale muntu, kodwa isimile ebhokisini ngesimo sothi imali yandlula kwi-account yayo. Iyekeni lento yokujabulela imali engenayo. Ukhona umuntu mina owareceive imali yomuntu eqolwa u-60,000, umuntu ethenjiswa umsebenzi, kanti lo muntu oyisigebengu uyifaka kuyena kwi-account yakhe. Savele sathola isithombe ebhange lakhe. Uma singasithola isithombe sothola i-ID yakho ebhange. Leyo nto leyo ikulinka kwi-fraud impilo yakho yonke. Uma ngabe umuntu eqhamuka ngisho ungahlangana nomuntu ePep noma eShoprite, athi hawu yazi ngikhohlwe ipasi ngicela ungikhiphise imali la, ungabe uvuma lo ovele nami ngilikhohliwe ipasi, ngoba njengoba ekucela ethi ukhiphe imali ngawe, uma ngabe amaphoyisa elandelela awasamazi yena, azi wena ukusebenzisa ipasi lakhe. Ipasi lakhe awuliboleki umuntu. Qedile ngale nkulumo yami. Yekela ukujabulela imali. Thatha lento imali uzodela kodwa lento ungayithatha njengehlanga ngoba nijwayele ukuthola imali ningalandelelo, kodwa mase kuthiwa kufa umuntu uyofisa uyongithandaza ngalelo langa ngoba uyobushawa into ongakazi uzuyibone. Uyobushawa into ongakazi uzuyibone ngalelo langa. Umuntu efile ubaba omuzi Thube Ngcwatshwa last week, uba sathe uyaphika uthi angimazi, thiwa nayo imali uze wathenga ngayo umswenko ngoba nanibulale ngayo. Ngangekho mina, ushawuza ubhoshe thiwa usho ukuthi labantu babekhuluma ngawo umlomo nomlomo. Iyekeni leyo nto. Ngiyanikhuza mina. Kodwa-ke niwakhumbula amagama ami ngoba manginitshela nizwe. Uyazi kubuhlungu kanjani ukuthi ushawa amaphoyisa ekushayela into engekho, kodwa usuyivuma uzugwetshwe ngoba lento usuyabona na phela induku ingena ngempela lapha estation. Niyacatha amaphoyisa ayinsanga, ashaya amaphoyisa. Ashaya amaphoyisa ayona lento eniyenzayo ukwakhomba ngemino lapha emgaqweni. Kunendawo ecashile amaphoyisa la embamba khona umuntu osuwedelele. Ashaya amaphoyisa. Ma ungawazi amaphoyisa ayashaya kusho ukuthi awukayazi impilo. Ashaya amaphoyisa. Ngelinye ilanga uyodla imali kanti kwale mali oyidlayo imbulela umuntu. Kulungile kodwa. Qhubekani. Uyabona wena mamakhululeko, uyabona ngoba imali wayifaka kwi-account ayilahlekanga imali yakho. Sizolanda isithombe ebhange salomuntu lo othathe imali yakho. Imali njengoba ingene kwi-account akuyona i-cash send le, ingene kwi-account. Ozoyikhipha leyo mali lo ingene kwi-account yakhe. Enkosi futhi. Nzodela nina. Nzodela. Uma ngabe ngena imali kwi-bank lakho ungayazi qhamukaphi, iphinisele emuva. Phone ebank usho ukuthi ngicela niyithathe le mali angiyazi. Ngoba lokho kuyakufakazela noma sekuthiwa kufa umuntu ukuthi wena uzange uyithathe imali engcolile.
kodwa ngoba nina nicabangela nina nicabanga qiniso nicabangela nina niyobona nina ngelinye ilanga laba bahlala lapha kwi-comment section angithi bafuna ukunihakelisa niyobona-ke nina namhlanje gaxele thiwa iphi imali uthi uyachaza thiwa laleya la wena iphi imali ubasa thethi uyachaza thiwa laleya la wena nambulalelani umuntu uthi hayi angisange mina thiwa nayo imali wakhokhelwa ngayo uboshe bo kanti awuzange kwenze ngempela inkinga ulibele uthi hwili he ngiyakutshela uzolunga kodwa uzolunga ngiyakutshela mina uzolunga mawunecala request la manje mangabe unecala walifaka kimi walikhokhela unga request manje mawunecala owalifaka kimi unga request manje sil attend manje mawunecala unga request manje ngilifake manje kuya nge-amount yemali oyilahlekele khobuza kukhokhwa malini kuya nge-amount yemali oyilahlekele asivele sithi khokha u-300 khokha hayi kuya ngemali oyilahlekele futhi ungayifanisi nabantu abalahlelwa amamiliyoni ungayifanisi nalapho ngoba uzozubabaze masithi 1500 kanti umuntu olahlelwe imiliyoni kale sothula wena unali miliyoni awuthule wena awusohala wena wasosuthu wena ha nansi le gift ha le gift icashileke kuloko ayivelile Hey 45 kunjani lapho khona ya aha base bebhalile abantu bathi 45 bonke abantu bayakhala ngoNtusisibali kodwa abamniki lutho futhi sabathwebula ukuthi labantu bezwe wena kuphela nange usengifakele iletha amalokhunja iletha amaloye ey'feki ubala ibabiya yini babiya geometry civil and trading what unlawful defamation public what hey tshela lo bhalele lo msunu lokuthi angidakelwa mina nginike ngqo inamba yalommeli lo nginike ngqo inamba yakhe imfonele manje mina umthuko kwammeli loyo ngimthuke kwammeli lo iphi inamba ummeli la angidakelwa sengifayele fake number yommeli la ngifayele ID number engekho la bathi editha angibuye yonke into kusasa la kunani kusasa abantu bakho bathi angibuye kusasa hey la tshela lo mmeli awuncela igolo likanina siyenzi thina lento lento oyibhalelayo namsunu kanyoko ngeke ngenze lonke lamasimba buyisa imali yabantu wena uyahlanya lo hey bonawo amasimba encwadi la faka amasimba encwadi sabsamina letter of demand sekunama letter of demand anuka isihlama now ama letter of demand sebhalele anibheke nje lento ukhona ukuthi ummeli ongabhala lento ne-ID number engekho anibhekeni lento manqoba thabane ehlatshwayo angisimi nomanqoba unlawful what ayikho into enje khombise mina ukuthi ayikho lento remove every public relations to a client on what we sisoshabini sidla amagrebhisi ifake yonke lento cathi ngithuswa into ezifake ubani lo bhala into ezifake nawo benomfazi wakhe naba bangibhalela into efake bangibhalela nje into efake babhala into efake
yazi ningenzela iy'ncwadi zamaloya ezifake sawazi thina amaloya ayikho iloya engayovula i-ofisi ebusuku ithi iphuthuma wena ugezephi wena nakhona ubhala into efake ID number efake yonke into ifake angisiyena nanoma anqoba mina kuthiwa amanqoba athi abantu hlatshwa hayibo hayi yezwa nje izwa kwalezo namba zakhona into ezifake asebenzi bhala ama-AI amaloya la babia what izwa nje yes ayingeni yonke lento awa isuka into ezifake bhala into ezifake uzama uku-impressa iy'febe ngento ezifake ave ningenamahloni ongibhalela into ezifake imsuni yonyoko nizobhala into ezifake zabameli neza nqola into eyenziwa nawo nhlapho nibhala iy'ncwadi ezingama-fake yes even ney'namba zakhona lapho no longer in service msuni yonyoko bhala into ezifake msuni yonyoko masimba amaloya lawo cathi kuyadlalwa la nina cathi kwenziwa isikeshi la senze isikeshi la nizodela nina wena ngizophosta khona manje mangiqeda live wami ngiyaphosta nalesifebe sakho naley'ngane zakho ngiyaniphosta nje futhi nonke ngawuntshele emasimba mina vuka ekuseni uye epolice station obatsheti nguphostile nawo amaphoyisa angifone ngizowatsheti ngizokususa amasukhokhile soze uzosuke la khohlwa yadlala wena tshela ngqo thi ngimfonele futhi ngimdonse la emoyeni abothi nginayo ne-airtime donse la emoyeni umtshela nani mhlambe mangingamfoneli othi ngimfonele nge-landline yami ngoba mina ngine-landline mina-ke ngine-landline anginawo amasimba okukhohlisa abantu ngile-landline mina thi ngimfonele ngeyami i-landline fonela nge-landline yami nawuphosta me ngiyabonga lapho mfake more futhi ivalile akavula ifoni mina ngine-landline ufonela manje yes uvala ifoni akangayivala ifoni mina ngine-landline ukufonela manje ngeyami i-landline thi mfonelela ku-WhatsApp ngoba useyivalile ngale okufonela manje wena nguwutshele ukuthi sifebe ngquza kanyowo so ngiyisuse leyo nto leyo mina tshelwa amasimba mina na-public indecency la akuna-defamation of character egebengini sitshelwa thina isigebengu wena msunu kanye wasisitsheli ngo-defamation of character angezwa uyivalelani ifoni akavule la vula lapha ifoni sitshelwa thina isigebengu sithi what defamation of character gebengu ngabe kuyadlalwa la sitshelwa amaqola amasimba sitshelwa amaqola thina amasimba akabambi foni la beyivalelani nekhampani enga-exist ama-live ekhampani thusabani mina hayi ave niwathatha amashansi bafana mina yami hambo iguglisha iyavela nje ku-internet kuthiwa naye Putin hot seat director le ubani le yadlala wena yazi uyadlala wena nywe abameli loku hey sesenabameli abangekho sekuthiwa nabo abameli nisho into ezingekho ala nqeni impela ubhala into ezifeki ngazi ukuthi izona bhala into ezifeki kuyalethwa kuthiwa hayi lana ngeke awubone lokho khohlwa hayi sebhaliwe ama-live enkampani kuthiwa yiwo-ke lawa sebhaliwe-ke ungaze uthembe uma sekubhaliwe kubhalwe into ezifeki sendela mina awuna ninesibindi sokusendela mina into efeki
Nang lo mama uyisikhohlakali, umama umthakathi. Nang umama uyisikhohlakali alazi imenemene lomfazi. Nanti la lo mfazi ubaleya nemali yengane ezafuna ukwakha wayidayisela istende. Wathi nasi istende yasidayisa. Awungene lapha ku live yami webhuti. Wathi lo mfazi udayisa istende. Isikhohlakali somfazi lesi. Isikhohlakali sexegandunu leli. Isikhohlakali somfazi leli xegandunu leli. Wathi udayisa istende yena njobe dayisa istende bazokhona ukuthi bakhe kuleso stende. Baqhuma ke bahamba bathi bayokwakha ke kule stende ke abafana mabefika khona ayi2 stende akusiye sakho umama. Umama usebalekile. Baleke ngisho endaweni lapha. Ubalekile lo mama ubugebengu benze egoli cabanga unyoko enza ubugebengu egoli. Omameni bayigebengu egoli babona ngama-wig ama-nurse ukuthi lokhu iyigebengu. Iyigebengu onyoko la egoli namsuni ezinja. Onyoko ayikho into abayenza egoli badayisa igqolo nobugebengu. Nako-ke into abayenzayo. Leli xegandunu leli lithatha imali yabantu libaleka nayo. Yangethi ngithini? Libaleka nemali yabantu leli xegandunu leli. Liyabaleka nayo. Lidla phansi nemali yabantu. Lo mahosha lo ola escreenini ubaleka ngqongqongqo nemali yabantu. Yangethi ngithini kuwe? Uyabaleka udla phansi nemali zabantu hifi nywere hey ngiyakutshela ke wena. Na useqale phansi usekhande enye iletha engathi ibuke engathi ibhetere. Wena uyadlala wena msunu kanyoko uyadlala wena. Hamba epolice station obatshela ubaleka no 997,000 ubona amaphoyisa okuyeka yini. Hamba khona epolice station. Awuye court. Court engifuna uyibona awubheke khona ecourt. Court engifuna uyibona mawuye court awugijima ecourt. Hamba ecourt. Mina ngisabi mina hamba ecourt msunu kanyoko. Cathi ngiyadlala. Kushoda kancane ngithola isithombe sikanyoko ngisifake la. Lo ubaleka nemali yabantu lo. Baleka nemali yabantu wathi udayisela ingane zabantu istende. Hey. Wathi umhlolo baleka nemali yabantu. Uphu ethi la. Ubaleka nemali yabantu lona. Uyabaleka nemali yabantu. Uyabaleka nemali yabantu. Uyabaleka. He ngutshele ngisazonikhipha nina. Ngisazonikhipha nini lo ubaleka nemali engango 70,000 lo. Lo mama lo sigebengu somfazi ngasibona sineyinywele eqothukile umsunu kanini. Sigebengu somfazi lesi. Leli xeganduni lisigebengu. Postiyani lento izozazi thi isigebengu. Maliqeda leli xegandunu lomfana lo uzothatha amashasi. Lo mfana lo uzothatha amashasi. Lo mfana uhambe ethi uyabaza abantu abaqoliwe. Nibe careful oba mawuqoliwe lo mfana uvela eze kuwe sek-inboxa esethi hayi ngiyamazi lo muntu. Akanqeni ngisho ukukhanda ivideo ngendlela anesibindi ngayo lo mfana. Athi hayi ngiyamazi lo muntu ngihamba naye hlala naye ngazana nama-CID athile mina kwasha kwacima. Lo mfana lo yingani ngithathe leya video yakhe ngayipost ukuze nonke nizoba aware ukuthi lo mfana uyisigebengu lo. Nqeni aqhamuke sethi ngiyamazi umuntu. Lo mfana uyisigebengu lo. Uyathanda uqhamuke sethi uyamazi umuntu. Hayi ngiyamazi lo muntu lo enimpostile la umuntu ohlala kuphi na kuphi. U-inboxa bonke abantu athi wazala nama-CID yena. Manje ufunwa nayi-PKTT lo mfana. Kunebhama aveza ngale ngathi ekwi-video call. Ngamrecorda lezo bhama zikho emthethweni. Kwakuyibhama ezinye ezarusile. Wemfana vele uyinikele emaphoyiseni. Ngiyakutshela mina. Ngayikhipha leyo evidence ngasho
lama video wakhanda nama voice note ebham nani nazo kwasha kwacima uinvolve iphoyisa ngakuthatha lo ngakunika amaphoyisa phela mina amaphoyisa ngiwathanda kabi ngavele ngawathatha ngawanika nje amaphoyisa ngathi maphoyisa nangu ngavele nje ngathi maphoyisa nangu ngathulele ngathi maphoyisa nangu yabo mina ngihluphi mina ngikutshetha hayi maphoyisa nangu ngizodela nini nenzodela yonke lento enenza la ku social media ngoba labo TikTok no Facebook nina nibasebenzise kabi njengenkundla yobugebengu kwakuthiwa inkundla yokuxhumana hayi yobugebengu angazi kwathiwa uTikTok inkundla yobugebengu kwathiwa inkundla yokuxhumana hayi ubugebengu nina nenza ubugebengu nina ngakutshela kwathiwa inkundla yokuxhumana nina nithi awube ubugebengu ngizodela ngizophuma nonke amafayileni ngoba niyayisa nina niyayisa nina yantshela mina niyayisa nina siyana ku Facebook wena uyadlala wena siyana ku Twitter nawe wena uyadlala wena uyadlala lo yazi yadlala lo uyadlala wena ayabona mawusathi hayi mina unjanjani uyadlala wena sizodila nawe ningalibele ningibingelela nithi hello ayenze kula leyo nto leyo uyadlala wena uyadlala wena lento le ifuna ukulandelelwa ngebhank so bengilindele next week Tuesday relax yeah ayilo uyangiphetela lo khona omunye la uyangibhalela uthi uqolwe intombi angazi le ntombi ubethe ize le ntombi yafele yangeza mighty ngifake inamba yinhle naleyo ntombazane ekuthiwa fanele ivezwe la ka TikTok ithiwidla imali yokuza uthi le ntombi yase Great Town hawu le ntombi yase Great Town yebo bhuti le ntombi yase Great Town ibithe yeza kimi mina ngiye security igcina ingafikanga bhuti sizomisa kanjani andi mina okay faka phela imali si expose hayi okay ngizolungisa bhuti yazi ke ngifuna ukutshela intombazane ke edla imali yokuza yase Great Town uthi hey wena sigebengu mawuyintombazane nje yase Great Town udla imali yomfana yokuza wena sigebengu udla imali yokuza wena sigebengu mana ngiyifonele le ntombazane ntombazane edla imali ye-security yathi izoza yangeza nadlala ngabafana nani nansi leyo ntombazane igama labathi uThando yalapha elokhunjeni lengane le
bathi yase Great Town ichaze kanjalo nansi uthando igama layo security liyakhala ke lapha sisibuyisela imali ye security oba wena uyanga ngithi mina ibuyisela imali ye security ngoba awuyanga kulona ye security phela ubethe security uyeza wangaya kwi security wabika izaba thatha ke leyo mali ye security uyiphinisele emuva ubugebengu lobo ukuthatha imali yomuntu uthi uyeza bese ungesi ubugebengu lobo usuke vele umqola lo muntu yangezwa nasifebe uyithathe ke imali yomuntu uyiphinisele emuva ibuyisele emuva leyo mali leyo ngoba awuzanguye wena ukuze siswami ungazondli ngemali yenyembezi thatha leyo mali lo ubugebengu lobo ukuthi uthe emfaneni uyeza bese ungayi uma ngabe sekufakela imali yokuza uma ungaphumeleli ibuyisele emuva ngoba ayisebenzi leyo nto leyo thatha imali yomuntu uyiphinisele emuva ibuyisele sisilwaphu ukhale kakhulu ngabona ukuthi vela ama security ahola kancane thatha imali yalo uliphinisele emuva mali ye security ayijike imali ye security ayike imali esingese sifune la tudle phansi nemali ye security bebefayile nethombe sakhe iphilayo la mana ngizobheka la manje sengiyamkhumbula la ku WhatsApp Thando ufuna ukumveza la nimbone isigebengu sikaThando esidla imali yabantu athi udla imali yokuthi uzoyikhipha ke leyo mali yokuza ngoba lento yokuthi incengwe namantombazane nejwayela imali yokuza iyajika ibuyele emfaneni mawungasayanga leli security belikhala umhlola ngazi noma likhona yini la likhona le security belikhala izolo la ngemali yokuza ngabe likhona yini le security lingibukele manje ngoba ngiyithinta le ndaba le nidla nemali zokuza nina kunama driving school esifuna ukwabongisa ngokudayisa ama license nje kungekudalanga sizowabongisa lawo ma driving school sizowabongisa futhi lokwangempela ukuze namaphoyisa na wonke umuntu osebenza emthethweni azowazi ukuthi asebenza kahle emphakathini lawa dayisa incwadi zokushayela sifuna ukwabongisa lawo ma driving school siyeza siwabongisa